Imirwano yakomeje mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba muri Walikale, Poizero ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tugiye kugaruka rero kuri izi nkuru zose uko zakabaye amakuru mashya agezweho muri iki gitondo, kugira ngo mube update mumenye amakuru yose agezweho maginga ya. Ntatinze rero inshuti bakunzi bacu, reka mbere muri Walikale. Muri Walikale ibintu byakomeye cyane, habera imirwano ikomeye cyane, ibitero by'indege byibasiye ibirindiro bya AFC M23 Iminjenje. Byagenze bite rero? Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC biravuga ko kuri uyu wa kane cyari gikomeje ibikorwa byo kurwanya inyeshyamba za AFC M23 muri teritwari ya Walikale, hagamijwe gusenya ibirindiro byazo no kugabanya ubushobozi bwazo bwo guteza ibibazo muri kariya gace ka Kivu y'Amajyaruguru. Inkuru yashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Actualité.cd kuri wa gatanu ivuga ko nyuma yo gusubiza inyuma igitero cy'inyeshyamba Icanjikilo, igisirikare cya Kongo binyuze mu ngabo zirwanira mu kirere cyakabye ibitero by'indege ku wa kane tariki ya 29 Mutarama 2026 ku birindiro bya AFC M23 Iminjenje hafi ya Mpeti muri grupoma ya Kisimba. Amakuru aturuka mu nzego z'ibanze avuga ko ibisasu byahaturikiye byatangiye ku kagoroba aho saa 10 ku isaha yaho ibisasu byari byatangiye nyuma gato y'imirwano yari yabereye Icanjikilo. Biravuga ko indege itagira abapilote y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iyo ni drone, yakoreshejwe muri iki gikorwa cyo gusenya ibirindiro. Bavuga ko byarimo ububiko bw'ibikoresho by'inyeshyamba ziri mu gace gakikije Pinga. Ibi bitero bishya by'indege bije nyuma y'iminsi mike habaye ibikorwa nk'ibi byibasiye ibirindiro by'inyeshyamba nanone muri Minjenje na Meti, ngo bikaba byerekana kongera ibikorwa bya gisirikare bya FARDC muri kariya gace ka Walikale. Ngira ngo murumva neza ko ibirindiro bya M23 byibasiwe mu buryo budasanzwe na FARDC, aho yakoresheje izi drones. Intambara iraza gukomera nk'uko mubyumvira, kuko murumva ko ubushotoranyi bwa FARDC bukaba bugeze kure, ibikomeje kuba nk'uko mubyiyumvira. Dukomeje muri iyi nkuru yacu, reka tujye noneho Poizero. Poizero ngira ngo nk'uko mubizi hamaze iminsi ari isibaniro y'imirwano hagati ya Twirwaneho FARDC, FDNB, abacancuro ndetse na FDLR, nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Ibintu rero byakomeye cyane nyuma yaho Twirwaneho yirukanye FARDC na FDNB. Iki gisirikare ihuriro rya leta rikaba ryongeye kwirukana M23, ubwo ndavuga AFC M23 Twirwaneho, kuko haba hari Twirwaneho niri gukora akazi kose muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo. Ukuntu byagenze rero, ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryisubije agace ka Poizero gaherereye muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kukambura umutwe wa Twirwaneho wari umaze ibyumweru bibiri ukagenzura. Ku wa kane tariki 29 Mutarama nibwo FARDC ifatanyije n'ingabo z'abarundi Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro bake bisubije kariya gace k'ingenzi nyuma y'mirwano karahabutaka yabasakiranyije na Twirwaneho. Amakuru yemezwa na Maître Moïse Nyarugaba, umwe mu banyapolitike bakomeye cyane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba yarabaye mu nteko ishinga amategeko i Kinshasa, akaba habarizwa muri AFC M23, ariko n'umunyamurenge ndetse ni nawe muntu ubuzi amakuru y'ingenzi nk'uko tuyabagezaho, ariko n'umwe mu bantu batugezaho amakuru y'ingenzi tubagezaho ku byerekeye ibi bitero bikomeje kwibasira imurenge. Akaba rero amaze igihe atabariza abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge, avuga ko imirwano yo kuwa kane ingabo za Kinshasa zayifashishijemo drone 6 zari zigabanyije mu matsinda abiri. Yavuze ko iryo tsinda rimwe rya drone 6 iyo ryabaga riri kurasa cyangwa riri kugaba ibitero, irindi ryabaga ryagiye mu birindiro gupakira ibisasu bishya. Yavuze ko muri rusange ibisasu 34 ari byo ziriya drone zarashe ejo bundi kuwa kane. Maître Nyarugabo kandi
yemeje ko imirwano yasize ihuriro ry'ingabo za Kinshasa zisubije Poizero yarimo ingabo nyinshi cyane zirimo abacancuro b'abazungu n'abasirikare mu mutwe kabuhariwe w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka IBU. Amakuru avuga ko nyuma yo kuvanwa muri Poizero twirwaneho yahise isubira inyuma igera mu marembo y'umudugudu wa Tuwe. Girago murabyiyumvira neza ibijyanye n'imirwano ntabwo byo birangiraho. Ngira ngo murabyibuka neza ko hari igitero cy'iterabwoba cya FARDC kibasiye isoko rya Sange ndetse kigwagamo abagera kuri 5. Ibijyanye n'aya makuru yo nayabagejejeho ni inkuru iteye agahinda y'ibisasu byibasiye iri soko kubera iterabwoba rikomeje gukoreshwa na FARDC muri iyi ntambara. Tuvuye mu makuru yo ku rugamba, reka twerekeze ku ntsinzwi ikomeye cyane Tshisekedi akomeje kugira muri diplomasi, aho bamwe mu nshuti ze bakomeje kumushiraho, akaba akomeje kugenda aninagira. Colonel Nanga akaba akomeje kugenda mukubita cy'umutwe ku buryo budasanzwe, kuko bamwe mu bakoranaga na Chilombo, ubwo ndavuga Colonel Nanga wari wese ni wapanze diru na Joseph Kabila bakamushyira ku butegetsi, ariko bikaragira abigaritse. Ubwo abo ni abantu babiri b'ingenzi ku butegetsi cyangwa ku ngoma, ku ntebe Chilombo yicayeho. Abo ngabo yamaze kubashyira ku ruhande ndetse n'abari abasirikare bakomeye yamaze kubashyira ku ruhande. Ubu abagezweho ni abandi b'inshuti ze zisanzwe ndetse n'inshuti magara ze, nk'uko Ibalanki wari inshuti ye yamaze kwiyunga kuri M23. Uyu we byageze bite? Amakuru aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko Claude Ibalanki wari umuntu wa hafi ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, akanaba inshuti ye yamaze kumutera umugongo akerekeza muri AFC M23. Amakuru avuga ko uyu mugabo ari Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kuva mu minsi mike ishize. Claude Ibalanki uvuka mu ntara ya Bandundu, asanzwe ari perezida w'ishyaka ryitwa L'éveil populaire cyangwa Repopu riri mu yagize ihuriro Union Sacrée pour la Nation rikubiyemo amashyaka ashyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Repopu ya Ibalanki by'umwihariko niyo iturukamo minisitiri w'urubyiruko wa Kongo Kinshasa Grace Kutino. Uyu mukobwa ngira ngo muramuzi, yavugishije abatari bake ubwo Chilombo yamushyiraga mu mwanya wo kuba minisitiri w'urubyiruko kubera ikimiro afite. Abantu bose yarabavugishije. Kuri ubu rero ntabwo AFC M23 iratangaza ku mugaragaro niba Claude Ibalanki yamaze kwihuza nayo, gusa amakuru avuga ko uyu mutwe watangiye gutegura inshingano ugomba kumuha mu minsi iri imbere nyuma yo kugira ibiganiro bagirana. Uyu mugabo kandi yahoze ari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura amasezerano ndetse akaba n'intumwa y'icyubahiro ya Perezida Tshisekedi Chilombo. Gira ngo murabyumvira neza ko Chilombo akomeje gucika umugongo mu gihe no mu ntambara ibintu ho birakomeye magenga. Siko nabivuga, ibintu birakomeye. M23 isa nkaho iri kurwana yirinda, cyangwa ubundi hari ukuntu iyo udashaka kurwana bagukubita ingumi ugakinga, bagukubita umugeri ugakwepa, ariko we ni wataka. Ntago M23 iri kwataka, ntabwo iri gukora avance, ikiri kuba nuko yo iri kudefanda. Ibi rero nibyo bishobora kuzatuma hongera kuba imirwano ikomeye cyane. M23 yaravuye mu mujyi wa Uvira ikavamo rwose neza cyane, abasirikare bayikabakurayo, niko yavuye muri Warikare, niko yagiye mu bice bitandukanye nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Ariko aka kanya iyi mirwano niyongera kuburwa, abamaze iminsi bavuga ngo iyi ntambara niyo ya nyuma, bashobora kuzabona koko ko iyi ntambara ariyo ya nyuma igiye kuba. Ibintu birakomeye cyane. Nshuti bakozi ba Pilot News TV, mukomeze mwane nanjye ndakomeza kugenda mbakurikiranira iby'aya makuru yose 5 kuri 5. Utarakanda like kande, ubundi ugimara gufungura video yanjye. Nshuti bakunzi bacu, ugiye tukanda like, ndabigusabye, ndabibasabye cyane. Like ni ikintu cy'agaciro kuri izi nkuru dukora. Like ni ikintu cy'agaciro kuri aya makuru tubagezaho, ni ikintu gikomeye cyane. Abantu haza muri comment bakavuga ati mume like, nanjye ndazishaka cyane. Utarakanda subscribe yikande, ndabakunda cyane. Bless up, Imana ibane namwe.